Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. I veliki pozdrav i dobrodošli u današnji video. Danas ću vam pokazati kako skinuti instalirati igricu Stranded Deep. Ja sam radio već ovaj video, ali eto radim ga ponovo zato što ona dva linka što sam vam dao u prošlom videu ne rade. Tako da eto snimam drugi put ovo i ajmo sad ću vam pokazati. Ovo je brža i jednostavnija instalacija, tako da ajde odete na ovaj sajt, link će biti u deskripciji videa. Idete ovdje, imate regular download, idete tu. Sačekajte malo, šta je ovo? Izvinjavam se ljudi, nešto, sačekajte. Idemo opet. Sorry. Ne znam zbog čega ovo. Ali ok. Idemo na regular download. Možda će mi iskočiti ova reklama, možda neće. Ovdje sačekam 50 i 60 sekundi sačekate. I kada vam se ovo pojavi, samo ovdje ukucate šta treba, šta vam piše ovdje gore. Idemo s, p, i, s, i, s, j, valjda, ne pojma. Sad ćemo vidjeti da li je tako, ili moramo opet. I onda idete download file. Ja sam to skinuo. Ja ću da idemo kaži. Znači kada vam se skine, idete u preuzimanje. Kliknete na ovu ikonicu Stranded Deep. Idete run. Ovdje gdje ćete da instalirate. I idete install. Ja sad neću. A u stvari instalirat ću, mada ja mislim da neće htjeti da se instalira, ali ok. Ovo sad možemo da ugasimo. I evo ga ljudi, instalacija je pri kraju. Samo da vam kažem da je, ako ja nisam rekao već, da vam kažem samo da je ovo i za 32 bita i za 64 bitni sistem, tako da eto. Ovo je internet samo, ovdje šta treba pritisnuti, samo enter i to je to. Ništa više. I ovo možete obrisati, visit www.nosteam.ro, to možete obrisati i možete igrati Stranded Deep. I to je to. Ja se nadam da sam pomogao. Ako je, samo stavite like, share, subscribe. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao.